Ada nama tanya semayang Jumat nyan itu biat leboh hukum paling kurang dua. Munyo yakin tu ke hantip syarat tak semayang Jumat nyan wajib tak ulang luhu. Karena yakin tu hantip syarat bak Jum kupu tak ulang Jumat sebab hana tapi luhu tan. Karena urunya gegantung dengan Jumat dasar di semayang luhu. Giulang pakai bit hantip syarat bak sembahyang Jumat, maka kubit wajib bak ya dalu. Yang kedua, tak ragu, hana yakin ke hantip syarat, nyan sunat tak ya dalu. Sebab hana yakin hana tip. Ya, tapi yakin tu kutip, ya tak gelai. Kalau tema, yakin tu kutip syarat, kah halap tak ulang, yang besar. Pakai lagi tak ragu tak kata. Nya kata Allah roh tu. Yang menyamunan dua surah buno, menyakin hana sip syarat wajib ulang. Menyeragu sip hana sip sunat ulang kepu. Tekedi hana sah Jumat kana sembahyang luhu. Yakin sip tupu ulang cit nya lagi urang weh. Nyan menan du pegah la kitab Fatawi Abu Yam Dawali. Menan yang nail me wallahu alam. Habis? Oh God. Tayang ke gop ke rawa. Benar manfaat ke udah dah.